ni kapor nak le kejunga ngai kublai bersemu ye Chief Minister Padang Borom Jungi is Konrad Sangma ya bro Arngut ki Deputy Chief Minister is Preston Tensong iba patru ya katnat Building Roads but ya se masuk halang thang kibal sengap ya kecing kerpat ya kecing ud kecungi ngai kublai ru ya MLA Padang Borom Jakob Musnram iba Olan Singsun iba ngi tre rengkat lang benora ya karoi kapar hapo kadong kathai teknik islam kibaladep nak le kecungar kat bersun nyilelek menyakendu Chief Minister Padang Borom Jungi ya bro Arngut ki Deputy Chief Minister Jungi nak kapor syakapor ngi pensngau ya kecing hapo kadong kathai kecungi khampam ya kasurok kumbangi ong bakasurok kadai kabutlum jong karoi kapah ngai kublai ya kipaipa jong karanipor konstruksi kumjuru ya kipaipa jong ka mosnam konstruksi kibalaya sya batsyania haka cingyalam kejungi ti kumbangi latip bakasurok mamosnram syadu syaranikor khatpra ngila mat ya kicing kicing sniu jong kisurok kajing angnut jong kipaipa taki pautali kisnem banyono kasurok kabahe kasurok kabapakah bat nakle medungi nakle jonga kunju basun yisham shong plikti ngijuut syakasokar benailam ya kasurok kababha na kanta jong kadong kathan khantam habidei bakani surok nadu no mosnram syadu syaranikor bat hakli kapor ngadap dalam musim kabah ngau komen benpentip syapi kipaipa jokaranikor konstruksi bajoka moslam konstruksi bah naklen kasorkar hakini ki khendiat sngi kibaladap kaladap sanction bat lakhot tendaru ya keneka surok intermediate lane kabadai 20 kilometer ben stang nadu nangera plamroy syaduk syakatra ranikor ka pisa ka memang kalong aspa 100% kroh dan ngin scam hakini kisnem ki pensawan ba ngin yo ya kasurok ka babha bat surok ka bapaka bat ngin scam dan ngin adap ya kini kasurok ka jingker khu ya ka moslam konstruksi ba ya karanikor konstruksi ku bangi jutip bahwa hakini kisnem ki por ki baladat ngilamat ya kasurok haka khoru khoram haka jinge baki pepa hakale kawan ngilamat resi kibriu ki bah khai meyat ate kesurok kalong ka bae hendrai ndak dapat berpetrei ya kini kesurok kalong ka cimentoi ya baro atli ki konstruksi bat kumju ya kecelahi baro kawai ti saisin na kale junga kumbang la tempau na rubastang bai kublai ya kasokar MDA 2 haka jingilam jong i Chief Minister Padang Borom Jungi sekorat sama ibalawara si punbak ki jing mentoi kata karoi kapar hapo ka konsumsi ranikor kumju hapo kacelahi borok away